Amigos y amigas míos, acabo esta muestra de esto de Andorra en un idioma que no sé cuál será. Bueno, aquí ves una piña y al fondo la carretera que va desde Andorra, La Bella, Camp, luego Canillos, Oldeu y finalmente el paso de la casa y llega a Francia. Y este es el camino por el que he venido y ahora vamos a ver por dónde he bajado. En fin, bueno, mira, y de paso hay una muy buena panorámica, bueno, ya he visto antes, ahora se ve mejor el pueblo en Camp, todos estos impresionantes y preciosos valles, tiempo no está muy bien, por si acaso casi me caigo, voy a ir corriendo, he hecho como cuando era niño, en la Vall d'Aran podía subir caminos como este tipo, en medio de bosques, el senderismo, vamos, eso es una tradición venezolana, pero bueno, como puedes ver, esto es muy bonito. Andorra no solamente son compras más baratas, también son monumentos, paisajes, muchas cosas. Es un país pequeñito y humilde, pero mira por donde se ha sabido montar bien el rollo, como se dice coloquialmente. Bueno, aquí abajo es el ruido, es la carretera esta, porque claro, es la carretera general, es la que conecta Francia con Andorra la Bella y luego Andorra la Bella con España. Entonces que vienen de Francia a España tienen que pasar por aquí. Y bueno, pues bajando, pues ves que soy yo el que baja, no baja la cámara en la cámara ella sola. En fin, espero que os haya gustado esta pequeña disertación sobre cómo es el... Adiós. A mí sí Andorra no és només les compres més barates, també és les esglésies romàniques, els paisatges molt bonics, podeu veure aquí al fons, i aquests camins que em recorden quan jo era un nen i podia a la Vall d'Aran pujar per aquests camins. Per exemple, a veure, aquí diu Camí del Tosquer la Fosa, puc anar per aquí, o puc anar per aquí, que és més a prop del poble del Camp i que no és desconegut. I també ho podeu veure al fons, un telefèric que va cap al cim d'aquestes muntanyes del fons. Malauradament, els arbres no es deixen veure les muntanyes, el bosc no, perquè el bosc ja el tenim aquí. I ja sé que aniré per aquest camí, que m'imagino que és molt bonic, ho és, naturalesa, encara no és tan això adulterat per la mà de les humans, les indústries i totes aquestes bestieses. I bé, aquí el camí se'n fa menys clar i, en fi, és perquè pugueu veure com és així, si arribo abans que s'acabi la gravació. I mireu, abans d'acomiadar-nos, quina panoràmica més bona. El poble d'en Camp, 5 minutes. Mes chers amis, je pense, et aussi toute la planète, et aussi des extraterrestres. Et bon, je parle maintenant en français. Ici, vous voyez là-bas la localité andorrane d'un Camp, à 5 km d'Andorra la Bella, et qui dit là-bas, bon, ici la route vers la France, et le sentier pour ciseler avant. Tout cela, il m'appelait quand j'étais un enfant. Et alors, à la Vall d'Aran, je pouvais
aller pour ces petits sentiers. Et ceci, j'aime beaucoup. Ce pays est simple et, et, et sympathique, mais, je suis content de connaître ce pays. L'Andorre, c'est un pays très beau et sympa. Mais bon, vous pouvez quelques jours visiter l'Andorre, hein? Et ici, tout le monde parle espagnol, catalan, le français aussi, hein? Pas de problème. Hein? Et tout le pays avec ses beaux paysages, hein?